ایواره بخیر بینرین چرپل مدیا و پیف تیویه دوی برنامه دا ام دیسا به هورانه به مجارین گرم که دوی 15 هفته های داویه دا چل کردستان و چل جینارین در دور کردستان که قومی ما امی به هورا به دو میوان خواه هجارا و هروها رزدار عبدالباقی حسینی هفکار من امی به هورا شیروفه بکن ما گداریات امی پیشی گداریا ویدیو کی بکن لسر مجاران و پاشجی امی در بازی برنامه خواه ببن. بله بینرین هجا تو حد میوان من هنه پیشیم میوانی خواه گازی بکن برا میوانی مورن برایش زهیر علی سیاست مدار بخیر سر چاوا هاتی هر وها دکتر طارق خیرکی سیاست مدار اوجی بخیر هاتی ما مستعد الباقی تجی بخیر هاتی پیشی کم دست به برنامه خواه بکن مگوداریا ویدیو خواه کر سرنویسی خواه آنی سر شاشة تلفزيون هاجي اگر بقاسي او كي كورتاجيانا هر دو ميواني ماكو پیشکش بکی گله کی خوش کرم. بله سپاس کاک میرزا هم خیراتن هر دو احوالنا عزیز ماموستا زهیر و هر وکی دکتور طارق و هر وکی دیجی تماشاوان هجای وارباش بناوی مدیا چارپل مدیا و وکی دیجی پیف تیوی از خیراتنی بودکم از هر دو میوانی خو بدم ناسیم بوه داکو باشتر واناز بکن ماموستا زهیر علی اش خلک می روجاوای کردستانی خلک هریبا عفرینه نافچیا معبتلی خوندنا خویا سرکه خوندنا خویا زانگوی زانگویا شامی قداندیه دواره اندزیاریا آواکرنه آنجی وک ارکیتکتور هر وکی دیجی چالاکوانه که دمک دریج ده تفکر سیاسی کردی لسوریا آنجی روجاوای کردستان لیبله پشتی و کارسات و ببلاتا گل سر عفرین هات و هات داگیر کرن جالی ترکیه و سال 2018 اوی دست ج تفکر سیاسی سازی ام بیجنده جوابردا و وکی کسی که سر بخوا کار کرد و بو وقت چالکوانه که سویل بر بافی کرد روجاوای کردستان بگلمپری و خلکن عفرین بتایبتی کار کرد هر وقت دیجی نویسکاره کی می هجای گلک روزنامه کردی دیوسینن بابتن دیروکی بابتن زمانی بابتن سیاسی دگلکی براسی بالکشن پست گودات خل سر فیسبوک سر پلا خویا فیسبوک وگو مگوت مجوله به کشیا کردی بگشتی و گهدان اویل سر همی کلو آزارن گو سر ملت کردین او های وجه هی و شوپینا دکتور طارق خیرکی اوجی حوالکی جوان و گنج خلکی می روجاوای کردستان لحریما درکا حمکو الورد دایک بوی سال 1986 اویجی خوندنا خواه لزانگوی خلاص کری وقت تختورکی درانه بکلوریوس دورد ورگرتیه پاش دبلومک زیده تر ورگرتیه دواره تندرستیا جواکه درباری کاری خوی سیاسی بچوکانی خوب د تفکر سیاسی کردی کار کریه د گلگو تمنی یک چوک جی لیبل باش هاتی سر بلندایی یعنی کتی پارتین کردی ده و جهم باش گرتنن دسپیک کتی پارتیا چپ کرد سوری به سروکتیا ماموستا خیردی مراد
باش پشتی گو چپ و یکیتیا انجی هفگرتنا گل هفدو پارتیک نو تازه وکرم بناوی آزادی او کت کومیتا نفچهی پشتره بو اندام بیرو سیاسی دی پارتیا آزادی ده 2014 و 2017 هات هالبجارتين وك ديسا ام بيجن اندام مكتبه سياسي و برپرسه پیوندی نجدر وی ولات دوی پارتیه ده سال 2019 بو سکرتیر پارتیا آزادیا کردستانی پشتر دیسا پارتیا آزادیا کردستانی ده گلت یا شپلا پیش روژه یا کردی هر دو بون یک پارتی بناوه پارتیا آزادی کردستانی انجی پارتیا شپولا آزادیا کردستانی ایرو جیگر سروکه و خورتکی گنجی جیگر سروکه و پارتیه او جی نویسکاره که گلک گوتاری نویه دواره سیاسی ده ور وکی دواره تندرستی ده جبر تختوره ده هر دواره ده نویسینه پیش روژه پرتوکه کویه البر چاپه بناوه کردستان سوریا بر به رزگار کرنه دیمک هر دو میوان می عزیز نویسکارن سیاست مدارن و چالاگوانن و براستی هم حز دکن گو ایشه هم خلقه که باش لدارخن هم تب بهورن بله هر دو میوان خراج جارک دنم بیجن هم بخیراتن سرسرا سرچاوه راحاتن و هم اگر داناسی نوانده کیماسی یا جشاشی هبیه برا تمام کن اگر نه همی دروازه مجاری خود بن بله ما اوش بیر کرد گواز جوار بیشن کک زویر کک دکتور طارق اگر کیماسی هبید و داناسی نواده هم کارن لیزی دک دیاره تشتنه وزیده تجربه زده که باشه برا کم نه برا زده بقینا که برای میوان می ریجا هم جارکتم خیراتون و تماشاوان چارپل مدیا و پیف تیوی ام دست به برنامه خواهد کن مجرى ما عوله ایریشن ترکی سر رجاوا و انجام نوی مگوتیه هلبت ایریشن ترکی ایرونینه کل سر رجاوا کردستانه اما بجاج 2015 حتی انها اشکره ایریشه رجاوا کردستانه که لی دو هفته های داویده دست پیکا وی مهی که بویرکی لانقره خود گراوی لپیشی وزارت نفایات قومی او بویر کسی که حتی ها یعنی هرچند هناك عالی که پکه گرته سرپاجی کسی که برگشتی براستی نزانه که بیر دولت بخواه چکریه بخواه پکه دا چکریه اجی هم نزانن ورحصل وی جبو خواه خسته سبب و هم لباشور کردستان خست و همشی لروجاوای کردستان خست لروجاوای کردستان اما بجاج صدا حشته اوین بن عرض و سرعت روخان چه آب و چه الکتریک و چه جیه خوارنه و جیه گنمه و جیه نزانم چه اویش خورا خسته سبب و حتی انها هیجی ایریشی خواه بردهان تکه مگو ام پیشیج همه جبرز زهر علی بپرسن ما مستر زهر علی آنها روش بدیتنا تا ترکیه چما دوید دمیدا تایبت دوید دمیدا که آنها روشلاتا ناوین دکله رابو بیارکی وسا شخرا خسته سبب و ایریشی خواه بگشتی تندی نشان کرد و به تندی به دجواری بسر روجاوای کردستانی و آنی و چه آمد بعض جی کرد جسده حشته بنگه ها داهاتن روجاوای کردستانی جی کنتو تراف کرد وک عرب دبیجن سر و بن کرد بله ایوار باش جواره سعبان خوش و جفای و دیه و ویواره سلاف رز رحمو تماشوان المي هجا و ویواره المدنرن شال امکانه بن يعني تشتكي بفايدة بقين عنوان سر روشة قويرو عم تدا دجين وچه تنقاسيل بشامنه وچه فرايجي اگر ممكنه هبنجي يعني طبي برسوا يعني امتفت زانن يعني هر چار رژیم
و کردستان جوال کرنه روجا يعني دسبيكا قرن بيستادا اونا 100 ساليه بيستادا اونا ناف تشقص يعني خلافات وانا تشقص تشتي وان جاف دور دخنانه لعين وقت السر مساله كردي او باتفاقا بهبره جيك يعني امزان تدخل تركيا ده مساله برشن كرسانه ده تن حتى صالن حفتيان ده 100 ساله بيستا بهوري ده يعني 5 سال زتر او پیمان جهنه و تجهنه نبره هر 4 دولت جبوی تکچونه تفگره رزگاری خوازی کرد هر 4 پرچین کردستانی طبعا هر روشکی نو اونا تم هر روشکی نو دخواستن فایده که ببینن يعني إيرو رجالات نافيندا جهارتن چه دبن و برتشتن يعني بشكتنا جواك جي چه دبيانه يعني أو نرين إنه پیدا دبن جواك چل سوريا چل تركيا چل عراق چل إيران ناف جلدا ناف هيزن جلدا أو نادو خازن فيتشنا يعني شقاس كانوا بن يعني البيشة ببن كلام يعني تقصير ناكن يعني تم جي خوتي دا بقرن فايرو يعني دفير مسألة داويدا يعني دبينن يعني ايرو تم اوجي قركه يعني او نكان جبر خوفه يعني حتى تشتي بكن تم محتاجي يعني سببك هذا لمخابن او سبب يعني فان ريجيم يعني دكاريبون دفان تحسان شويدا دناف تفجر كردا هناكي فايدة جهنك كسان ببينن كانوا من سروي أسته يعني كانوا من درباس من اندر تفجر كردي ونافوه وكمبلوت شبكن ومؤامرات شبكن تشتي فرنجي يعني أو حادثة قول أنقرة بويا يعني مخابن بارتيك وقت بكك نواره ببي والله مكريه يعني يعني بيجو بدي خويا كرن جبوتشيه يعني ام دروشه كده روشكي دبي يعني ام بر بسياسات بر بدقتها رنبر يعني اي كار عسكري يان مدني يان سياسي دبي تم تجيه خده به يعني دفردا قلتلك تدبيرا من يعني قلتنا نمر يلمازقوني دقوت قرك ام بزانه بن كينغا ام تنبورا خو بكن تفنج وكينغا تفنجا خو بكن تنبور وقتنا ام في مساله يعني جدا نكن او تفنج لما بدقاري فايرو مساله شرع چکداری وشرع مدني يعني يجارنا شرع چکداری دبي بلال سر ملتي خو ايرو بربيوسته ام شركي ام خباتك مدني بريفا ببن يعني ايرو ده عيني واحده يعني المخابن يعني عيني واحده كردستان يعني ارسر دباره بدها شيء دكافن لباجاركي وك آمده مليونك انسان در دكافن جبوي طبعا از نتجي انا ام در كافن جبوي فلسطينيان جي وجبوي حد دوزكي ملتك رزقاري خاص لدبه ام بري حد تشتي لدوزا خو در كافن نل دوزا غير خو وقتين مراج خورا نارنده مراج غير خرج يعني بنبقي راتي هناك يعني فإيرو فردا يعني اوكي يعني وك عربيه من اشكاليه يعني برزجريك يعني وقتني ملات من لوكيا وتفجر من لوكيا ده عيني تفجر ده انما زانم شر چکداری كينغا بريفا ببم وشر وخباطه مدني وسياسي كينغا بريفا ببم كجن وقت ده ام ملاتكي ايرو بجماره ما بلكي 6 مليون كاس 6 مليون كاس قوتك نهندك يعني السر عرض الدنيا وخاصه كنت بلعبونا لين مقابل يعني ان سياسات ما داري ما وبارتيين ما يعني وعقليه مازن يعني وعقليه فرا اللي مثلا نرتم وتم لبرجوانديه خوي يعني شخصي لبرجوانديه بارتيا خوتني نا
لجواك بأم بنرن شاو جواك خورت بكن وبيشتا بدن بس بله بكورتي كانوا بفرنجي بيشن بله قالك سپاس برز زهير علي ام هاتين با ميفاني خواه دكتور طارق خيركي بله از پرسه با اواکی دن جنابی تا پرسم گلو ایریشن های تند ایوی داویه ها سبب براستی او ایریشا کل برانبر او ترکی وزارت دروای ترکی جی او وان هاتا کرن او یاجی هنکی پیش هاتن یاجی هنکی تشتندن لروجاوای کردستان پیک هاتو بو دولت ترکیه به آلیکاریا او که ایران و به او خواست وی تیک به یاجی خواست جبوی به آستنگ کی جابو جوانا بله سلاف و رشتا و همو تماشاوان هر دو روپلا قیب تیوی و یا چارپل بله وگو ما مستاز هر یعنی زمان ام بین بگرن دیرو که دولت داگیر کرد دوز وكو نتوا كرت نابين نتوا بيكاتين جواكا وي ولاتي دائما هرتم او نيرين وان نيرين دجمنداري وكو ديفيجن اما بيجن باكور كردستان دا ديفيجن كردين تشاين انن الكردستان سوري دا ديفيجن كردين باكور هاتنا يعني همان او سياستا تنكرين او سياستا اما بيجن رابطرنا نتوا که لسر آخا خی دیروکی هرچن اف سیاس اف چند داشت صد ساله اف چند بردام بو یعنی اف نه نو چند کنوه بجام وگرن وزگهن دولت آفکرنا و دولت هر تم وزگه ده یعنی هر خواستینا کرداتو نبکن و هر پارتیا که هاتی سر دستلات او سیاست پارتیاش بری خو او پارتی نجوه هر تم او سیاست بردام بن لسر همان ریتم و ربازه هر سیاستا تونکرینه بن پیکرینه و سیاستا مبی جنوساید کنه گلی کرد لیل هر پارچه کردستانی جم وگرین اف بویرین داوی لسر مثلا باکور کردستانی او تقین بویر الان قرچه بو بنیرینا من ده بوار دماوی ده يعني او بجن استوبونا هزك وگو پارتا کارکل کردستانی لسر استوی و نکد خدمت دوزن اتوی تنی کد خدمت يعني کد خدمت دولت ترک ده دم که دهات يعني ام بیجن دروشا کردستان سوریه سوریه وکه ام بیجن حالا مجی انسان له هاتی به ای خلل بکفت ده مجید تبچ وکه عملیه مجی له هاتی بود فکه هات وی دمه ده بویره هر کره استوی خوده ام بیجن انجام این به شکلی نرینی دفعه لسر ویه بگو من دولت داگیر کر يعني چه رژیم ترکیه بیا رژیم سوریه بیا ان رژیم ایران یا عراق يعني هر تم اما بجن بیانو اكيد دیگره يعني هر تم حجت اكيد دیگره بویریش بکل سر باکن بنیرین هم در پشت 2011 اگر تراده کی استاتو اکی کردی جه به همه ناف نه کردی جه بس بونه کی کردیه ام بجن قواره کی کردی هات بنگه و هاتی آواکرین اف ونجه اما بيجن راحتيه بالقل اما بيجن دولتها تركيا بيجا جهه داخليه ام بيجن جهه اشياء دوام دبن باكيت بيزه باكيت مفروض بو يعني بيخواس هاتا خواستن باكيت غورابانا ام بيجن قاده خباطه و تشاين باكوري كردستان نا يرو اما بيجن 600 كيلومتر زياتر درجات سينور كردستان سوريا حتى بقي نزيك ادلب نزيك عفرين درباز بحموس سينوري اما بيجن تخيمه نبره با سرخط و بنخط ده او اف گریدانا جغرافیجی باندورا کوه هي دبواري جيوبوليتيكا هم بيجن سياسي ده انعكاس کوه گلک ها لي خویایت اف ریوبرند وید صلاتا امی بجن کردیجی بوه برجواندی نتوی سیر هاش اف برجواندی گلی خونه دل پیشیا خود دوا ویدش دیدکن
يعني جهه برسياره ده باشا ايرو ام بيجن كوادر قنديل كوادر قنديل ايرو تشدك القامش لو يال ديريك يال شلاخي يال الكوباني يا ابا ثاني ام دبينين اف بيانو عدد دست دولة تركيا بو إيريش بكل سر وقواني زمان با وزگهن خدمت گذاری چافکانیان جیانینا چافکانیان خدمت گذاری تنا ارمانج کردن به صدمن هبونا هزکی وقو پاگکی لکردستان سوری گلک ام دبیجن بویرکی هری شاش بو هات انجام دان اب بویر ندبا بکرن دوید میده و مفروض بی هزا وقت پاگکی اف بویر نیخسته استوی خواه ایرو هم دبینن خلقی ما پشتی اف بویر چه بو یعنی دمکی کرده 2 اکتبر و ایریش على سر همو گند و باجار و بوزگان چل جه هاتنا ارمانج کرن هیاما 10 روزا ده ام بیجن چه جله او جهانه جهن سیویلن جه خدمت گزارین جهن ام بیجن سوتمالینن یان خازینه یان پروژین خدمت گزارینه لی جه داخل اینو افتش ارمانج کرن بله گلکی سپاس برای دکتر طارق خیرکی از نابم با برز عبدالباقي ما مستعل باقي همام برسي باوا كيدن جناب التجي ببرسم يعني ام دزانكو تركيا طبعا چندین ساله ایریشی خود بردوام تکه لبی آوای کو چو جی خوارن خلقه جی آوا خلقه جی کو مرد کرا بیجه ایدی جنوسیته ایریشی وان درکه اجا از خازم بپرسم سبب ویا براستی او ایریشا کل بر لانقری لبر وزارت النفقه هات کرن بو یا جی سبب ویا دن پیش هاتن یا جی او گشبونه یا جی تشتکی لرجاوای کردستان قومی بو جبوی بو یا جی مرد کرا گلو گری بده بوی بویاره های کل نهال نبرا فلسطین و إسرائيل ده قومي هاي وانجوان تشتاجي هبو دبكو بفكرة هاي وانجوي هبيا وقوتم سان بيشيدا فيا ببرن بله بيقومان برس قلكي دلالة يعني تشتيقون دبينين هبالك البرني بسان دي حمدو يوسف سلافو رجبوها ميكا سيتا ماشوان او دبيجي قلك تشتي بويرن جرينج دبي دما داوي تشيبون تشيل سوريا تشيل انا الامبيجين الفلسطيني اسرائيلي او همي بهف جريد داينن يعني تايبتيق هاقم السوري راوستن يعني او هاقم بيجي خو بيشاندان السويدا باشرة او إريشا قورات الحمسيات كرن ديجي لشكرن ديجي ريجيمي ام بيشر الادلي تشيبو او إريشا تركا هات الهريمة مايا كردستان روجافا وباشر جي مثلا نابرا اسرائيل وحماس هات بكرن دبي حن سيناريو بهف جريداي دبي غورو شكل نو تازه لروجلات نابين شبه ويعني نافشيا وي سوري ولبنان وفلسطين يعني بفيرنجي به ليه بلي بيغومان تشن تايبتي حكومتها جنبيجن ريجيما تركيا هنن ريجيما تركيا يرو ناخوازه هيزك كردي لشكري لسر سينوري وهبه بناوي كردا بناوي كردا ناخوازه هيزك لشكري ورهبه يعني مثلا هسه دي الجموي ترسك يقلك يمزن دخولقينه وقت يرو بيجن حشتي حزار لشكري هسه دي هي ماجي قصد بعربي او قلكي ويب ترسينه ادوا او دبيجي هجر امريكا دخوازه واكسان بكار بين لديجي شر داعش نبا از حاضرم از هوال بندي ويمم از دناتو دمم نحو جي جو افكسيها هبن بيجو ما دخوازي يعني بنجها او دزانه يعني هجر هسدي بانجي ايرو تشك دارين جو هندري كردستان روجا بدنن بككين يبكينن يعني يبكي جنبيجن كرد سوريان ويجي كرد باكورن فناخذ كسا كرد يعني تشتكي نو تازج بو كردا بكرن وشر تشكي وهبن وكارب ببن هيزا كلشكريت بيش روجده او دخوازه هريما كردستان ديموغرافياوي بگره دخوازه كرداتو نبكه دخوازه ببي بيشتي في اريشا جو كير
بێگومان ئەو تەقینە ئەنقەرە بەهانە بوو ئەو بەهانە ئەرزانجی بوو یعنی مەسەلە لیستەکە کە مخابراتی میتێ تورکا پێکانین و کەسێن می دناو پەکەکێ دێ گوتن مەکریە یعنی کاوە چ سەرخستی دەبێ تەقینە یعنی تشتێکی بچووک بوو براستی بەس کردن بەهانە یعنی تورکیا توشخۆر حرتم لە بەهانات گەرێ ji bo êrişî Kurda bike bi rengekî ji renga bêguman mesela rêveberiya Xwesêrê li Herêma Kurdistana Rojava ew jî wê bihanî mestir dike dema Goswatê Abdullah Öcalan radiceyê û li hemberî Tirkiye radiceyê bêva em ew in yani wê şaxê kî dibe qurban ew xelkê me sivîl li Kurdistana Rojava ew dibin qurban ve geref planê hanekê berdewam bike bi rastî wek goyî rol serê Xeza tê kirin yani serê xelkên Xezayê sivîl tê kirin ve wilo serê milletê me Kurdê Rojava bê kirin bi behaneya partiya وەگو هەواڵی مە گوت پارتیا کارکردن کوردستانی ئەنجی پەکەکەی divê rêveberiya Xweser vê meselê gelekî beriyan ew gelek Afrîn berçavê me ye hê berçawa Afrîn berçavê me ye berî bêguman mesela Afrînê so zaten em ê werin ser yani Afrîn ew qurbaniya herî mezin wê danî bi vê siyaseta çewtî xerab ya got rêveberiya Xweser pêk tîne bi diriya alavê xwe de Hesedê jî hêzin Sûriyeyê Demokrat an jî bi rêya yepekê de وەگو me got yani ev êriş êrişeke dijwar bû kek Mêrza yani te yani li gor jêderan hatiye gotin dibe 162 kes hatine kuştin divê êrişê de û di sed cî an jî 194 cî hatî bombebaran kirin yani tiştê hatî bombebaran kirin wego te got stasyonê kahreban elektrîken yê avênin yani te'del millet tê kirin destpêkê dûr heger te'da hinek biçûk mezin li hêzên evê çekdar tê kirin li gor wara gihandî dibe 29 kesî ji me hatine kuştin ya esayîşên ew Tirkiye dibêne me 162 kes ji wa kuştinin hemî jî leşkerê wan yani birasî yani kuştina mirovekî ne çareserkirineke feçaweca kuştina gelek mirovan yani bêguman hikûmeta yani ew ji wa jî êrişî Tirka kiriye dibêjin de li herêma min bi êrişî Tirka kirin 5 eskerê Tirk kuştinin yani ew şer yani dew hertimen bêjin şer ne çareserkirineke ji bo heger kêşek hebe navbera Tirkiye û PKK de an jî dine Tirkiye û Kurda de yani gerek hinkî beaqlî yani beaqilkî mezin bifikirin jî pêvê nema vê meseleyê kirin lê bes Tirkiye armanca wê ya sereke ew e îroro got herêma Kurdistana Rojava hemkî têx bi destê xwe ji ber hikûmetek lawaz eger bêjin ya Şamê lawaz e îroro gelek dewlet ketine vê herêmê de ketine Sûriya de çi Türk çi İran çi Rusya ew jî dixwaze para Kuwêtê de hebe û zane dinya hemî tevlû heve dinya hemî şerê dinya êrişî herî mezin di navbera em bêjin Amerîka û Rusya heye bi rengek indirect va kesin li herêmê wek alav bikartînin da ku ev planê wa bimeşe ew jî ji xwe fêdakê dike na tiştekî rehet e behaneyên wilo biçûk derxim ez karibim vê herêmê têxin bi nesê xwe ji ber di xîtaba di gotara wa tê xuyakirin ket Mêrza dema ku behsa 30 kilometr dikirin îroro êrişê Tirkiye guhat kirin li ser herêmê heta 6 kilometr ketibû herêma Sûrî de ketibû herêma Rojavayê Kurdistan çi ciyê got Hesedê ciyê wê lê hebûn û hêzek wê li wê hebû heta çûyî derbasî hundirê Sûriya bûye û li wir bombebaran kiriye bilê Belê eger mêvanê me li ser vî mijarê tiştek din zêde nekin em ê derbasî xala xwe dudiya bibin va diyara tiştekî ku bêjin tune lê xala me dudiya derbarê êrişên Tirkiye helbesta Amerîka û beyana ya jî gotina John Biden serokê Amerîka û her wiha bersivê serokkomarê Tirkiye heye elbet divir da pêşî em ewkekî bipirsin ez dîsa pêşî ji mamoste Zuhêr Elî bipirsin yani Amerîka çawa ew kir ku misade kir balafirên Tirkiye ku bikarbin bên 6 kilometre 7 kilometre ya jî zan çi li ser baregahên ya jî li ser qûtên xelkê bixin ku rewşa Amerîka jî li wê xirab e û êdina jî xirab e pêşî çawa çima ew kirin rêdan wî tiştî wek ku rêdabûn
هردو ریدان عفرین و اوجی و روسجی ریدان که ترکیه چو ایریشی عفرینی کرد عفرین داگرد اف ایریشه هاجی بوی آوای که به اجازه امریکا و روسیا و هر وای سوریه که حتی 7 کیلومتر طیاره وان نظام طیاره وان بمروف تن ایریشت کن و داره و خلقه اوت کن پشتی هفته کی داروش پشتی که شر اسرائیل و حماس درکت جان بیدن سر کمر امریکا رابو گو ایریشن ترکیه جبو او ما خطره ام ویتشتی قبول ناکن و هر وها اردوغان جی برسواوی دا گو نافبرا ما و امریکا درباره خب پاراستنه دا درباره حوالتیه دا پروبلم ما هنه او تی ناگن لسر اولکاریا ما ایشتکش برکو چیه ناوی امریکا پشکری ده هیزن کردستانی کلوی اواناجی دجمنی منه دجمنتیا متکن اواجی تهدیده که لسر اولکاریا ما ور حاصل وها هر دو بهبرا بیان اندان لیا گرینگ جان بیدن هفته که قد دنگی خود در نقص او قصه ایری شاتن کرن پشتی که شر اسرائیل و او دست بکر رابو بیانه که وسا دا جبو تلگو ایریشن ترکیه بوم تهلیکه بوم خطریه و اردوغان جی برسواوی دا چما او چاق و جهف چه تخوازن سپاس پرسه که پر گرنگه ادکازم سر به مسئله اینه که بساکنه یک نقطه یعنی تشت دبن سر عرضه چه کشف دکه ده خویا کرن سیاست پارتی می کردی یعنی اف خونه و خیال گوش خلق خورا دبیجن یعنی درو درد کفن یعنی واقع اثبات دکه انه ام وقو يعني خلق خود خافينن بسلوغان دا هناك قوتن نتجي دا هناك جبوي برجواندين بارتين خود جبوي برجواندين شخص خود هر کسی خو سرکتی و سیاست مدار و درد بینم ایرو تشت يعني ام خلق خود کشف ناکن راستیه دو کده ایرو امریکان لرجالات نافینن او لسوريا تجاري وان نقولتي ام جبوي يعني برسكريكا كرد ام لورن ونجي جبوي برسكريكا كرد لعراقنا في مثلا يعني امج ملاتي خرب يعني بزلالي يعني بيجن وخيابك ارمانجن هبونا امريكان لرجالات النافين بلكي تي شيخوا بمسألة برسكريكا كرديرة تنبي لا بلي وقتني برسكريكا كرد وتك ببت يعني كلامك لبش أرمانجا وين ناخذه بكت وخذه يعني برسكريكا كرد يعني نبي كلام جبوي أرمانجا خوي دن قول رجالة تنافين بيد شغله يعني حتى يرو طبعا إدارة ذاتية دي خبر ده يعني وبيا دجي خبر ده إنه أو تكلية ما سياسي تنينه هر وره تشتني لشكرينا ولشكريجي يعني تا واتايا انه ام يعني تشكدار يعني مسيره حراكريج جبوي ارماجي كسندن سروي اساسي ام خلق خرق خبر نادن جبوتش مثلا امريكان لامبر تركيا الناس ساكنين وقتني عفرين كدستوي وقتني او مقايضه واتفاقيات السرعه دتشيبو وقتني بلكي ترامب اشكره قلت ترامب جو ابناء ببرا مرض شغل حقي خدم ام بون مرتزقه يعني ام بون ناندوز يعني افاد الدنيا ده جي بيستر تنية وازوي مسألة قبول جدكم سرخوا وقتني از الهمبري درناك از قبول دكم معناته افاد فرده از ملت الخوا يعني إهانة دكم اف سياسات اف بارتي اف سياسات اف يعني وقتني ام باش خوب نرن وام احترام خوبكن
خلجي احترام ملكه ام ملت خورا درست وراستی بیجن ام خورا بينك هنن ام نبيجن ولا امريكان سوز دايما وام انا بكن بالدراوان وفيتو في دواك كرمان جماعه بيجن تداوي زاويه والكشف بده انا جو بايدن كشفتك تشتسر عدد بكشفتك جو بايدن انها جرى ناقص واتبو يعني وقت ما مستتقوت انه بري وجه قصب بالدهان شهيد كاتن لوقتني اذ مثلا حماس وايدن بهفكات ورجالاتنا فين بو بلكي مجال ميدان الشر فراب به اجى القوت قرك بساكن جابوي ارمانجي خدن هنا في مسألة ده يعني از نظرم انا حتى كينجا ام تم يعني وقت دبي لبي هنا كبمش نازل سياسات القتال الداخل قتشلندر سوريا قتشلندر تركيا قتشلندر يعني خدا بباريس يعني هرم كردستان دفي چارچوبا گو ایرو يعني چه دبي هدي نها بري في سياسات كاجوتن هلوشاندنا تفكر رزقاري خازي كردستان تركيا انا هلوشاندنا تفكر كردي لسوريا دمشق وجبوي كانون هرم كردستان جي چنبر بكن الدوره ده عيني وقت جي بلغ بدني يعني او اجا او خندق حرقي تشوف فربو دنابرا يعني قال جفاكي ده ودنابرا يعني كسن دوزه دمشينا يعني بره هناك يعني تانجو ما حرق روبرو فرد به ايرو بالغ بدي يعني نا يعني خلك ما تشل اوروبا تشل اندر ولات نا وقص يعني بالقرمه لسر دوزا اخوه حرق درس فكده بصار دبي ام كيف مساله ده برسن قام كان برسيفا وبدن عفرين وقص شويه خلك ما يعفرين يعني برشاكي نهندك يعني وقو تشمس تمناده نايدر وبارتي ما تشغلن واوجي برشاكي جوي بلاني وفي كومبلي وتكرن فاجا اوي تشبك اجا حركسه الخلاصيه شخصي خو بقاري الخلاصيه مال خو بقاري الخلاصيه مالبات خو بقاري ان الخلاصيه جفاك خو بقاري ام دفين روشيده يعني ام حرق دار انت طبي يعني يعني السوجة ماجي هي روشنبير سياسات مدار ميديا يعني بروبر يعني دفي مسألة ده يعني أمبر تشتغل باش ناسا كنا يعني وقت فيش في فيرنجي يعني كم در باز درن خبات لسر تلفزيون ما لسر أكرانا لسر درا كم در باز درن فأم روشكي يعني خطر داني راستي تشتري دبنج ما مس برمزنن اگر ام نبقاندي خوبن امن نافلونغا هرن از ناخذ مدرج بكم سباس ساعتها خوش بله گلکی سپاس برز زهير علي الناس بما با ميواني خويدني برز طارق جنابته چی بيجه يعني ما بسري دباس كر حفتكي دولته تركيا لي خست بأواكي كل الدنيا نابي مرد كره بيجه جنوسيته امريكا اگر امريكا رينه دايا اگر روسيا رينه دايا جلو تركيا تكارب او قصة كارب كلوي ادو ديا بشتي حفتكي شرنا بين سور اسرائيل وحماس دست بكر روجك بشتي وي جون بيدن سرو كوماري امريكا قلت تشتكو تركيا تكا لدج برجوان ديما لدج اول كاريامه وام فيها قبول ناكن اردوغان جي بهمان تشتي برسواوي دا سببي لغورتا چما اوقاسا يعني بشتي حفتاكي فانا برسوا هبدان بله مامستا زهر جي ديسا تك اني زمان ام فقرن هالوسطى امريكا ام وجن هبونا امريكا لكردستان ده لكردستان سوريا ده
بهم بيجن بيانوا إيريش بيجن شر دجي تيرورا داعش الودري أو تم دبيجن أم هاتن البهرمة جبو أم شر داعش بكن أم نهاتنا جبو أم سوريا دابش بكن عن أم بارشا بكن يا من فلان جهة بكن يا حتى انها تاني استراتيجيه ونيرين امريكا شر داعش وشر تيرور دي خويا كرن ام جانا تفكر ما سياسي او راسبونا ود ملت خوره وملت جهدي ترى دا كي بنوي باندوري ده هاتيا خاپاندن وكا امريكا ام هيزا ام بجن امريكا موظفه جل كردا وكرد سياستا هريمه بجن روشلاتا نافين بري ودبه اف شاشتي كي هري بجن شاید وگو خاله استراتيجي هبونا امريكا تني ريشال سر نهشتنا داعشيه اف يك يا دو اما بجن دولتها تركيا دولتها كي هاو بايمانا الناتو ده وهو بايمانا اللي قال امريكا خالين استراتيجي هنا امريكا سوريا جبو امريكا نا او خالين اما بجن او جرينجي او استراتيجيه او قالك ام بجن دنا سوريا الكردستان سوريا قالك نافچين دي التباهيه جهاني او جرينجي دي مثلا شر اوكرانيا يعني قالك جهدنا مثلا اسرائيليه يا فلسطينيه يعني هم بيجن او جرينجي دانا او فوكسا اللي سال كردستان سوريا بيجن بلقي ناد استراتيجيه امريكيه بجا دي ساجي ام بيجن ام بكرد في ام الخوفجر اللي فجرك الخوفجر ام شو توازن يعني استراتيجيه ما ويتشبه يعني ام تني بس شر تيرور بيكون ام ببن قربانيا بدن وتني بس تني قربانيا بدن ام تشت خوازن سوريا ده ام بو ما في خوينا توي ام سوريا جي تشاوت خوازن حتى فجر سوريا حتى انها وقو نيرين واستراتيجيات تفجر سياسي بقشتي نا او بجن استراتيجيه زلاله جبو قالي خويا يعني براستي نما دي هديه او درشمن دسبيكا او سلودان باكرنجي دسبيكا 2011 ده جو درش ميدي نما يعني ام بجن بوشايه كي فراغك تشي بو نبرا واي درشمو نوا جواك ده جواك ماجي وقو حواله جالين زمان جواك جي دي هدي نما او باوري نوا جواك تفجر ده هاتيه كرن اب هم برپرسیارتیا و حالا هم گهانه دام جواک هم برپرسه هم تفکر سیاسی هم میجن نخواه به می روشن بیریم جواک گشتی همو بکاتی خواه اف انجام و سیاست همه شاش یا هم تیده ما تنی از بارم یعنی ایرو تفکر همه سیاسی لکردستان سوریه جی هدی برو لاواز بونه چه برو ضعیف بونه چه يعني انجمانك امي بجن انجمان اجتماعي كردي خو هلغري بروجا نتوي ايرو وضعيف بو نما دي بجن مشهد سياسي لكردستاني عند السياسه ناف دولتي ده تو رولا ونما تنم يعني هما ناف ما يعني او بجن بارالايسز او افليجيبونا بيت افغري استو امي بجن برپرسياتي او جدي ساتفغرد او برپرسه کیا د ملت او د سیاب محاوره کردستانینو دشمن ماجی او شما حموا مصر او پلانین وین یته اخر جام بجن استراتیجیا امریکی نه و هاتیش بوما فابدما ان ام به ام داخواز می رواه زلال به کام چت خوازن یا پلان گلک مزنه امه ببن امرازکش بو يعني اگر سیاست ما اللي فقرك سیاست خورا نکن از باورم جنوساید کی برانبر کلمه تکرین جنوساید کی نتوی تکرین اف جنوساید و صد سالا اما دمک نزیک دجی ببین کم نتو لسوریه ده جبر روجه ام دبینن يعني نتني ما بيجن ارمانج كرنا كساتيه ايرو تدبيني دولتا تركيا ريش ديكل سر خالان او بالصدمه كو امي بيجن كوتش بركرنا خلكي طرس ديكاف دلي خلكي ده ام بيجن او آلیه دی وجی د صلات ریوبریا خوسریا ایرو سیاست دیفاکتو فرض کړی لسر کلمه
سیاستا برچیکردنه، سیاستا ناآرامیه، سیاستا تونکردنه، نه خزمەتگوزاریە پێشکەش ناکرد. ئەو ژێ خەڵکی دی یعنی تەنێ هەبوونە خەڵکی مانە خەڵکێ لەسەر جهێ خوا لەسەر ئەوە خوا ئاستانگی هەری زەحمەتەوە ئەس دەبینم دەستکەفتنەکە ئەگەر خەڵکێمە بەس کۆچبەر نابن بلێ گۆن و ئەف ئاستن ئەمە بژن ئەف زەحمەتین ئەف زەحمەتین پێشەوی ڕۆژانە زەحمەتین ئابووری زەحمەتین ئەمە بژن ئارامیا جەستەیی یا خەلکی سڤیل یا چالاکبانên سیاسی xwe nebûna heyata em jiyana siyasî jî li wê dirê de ev faktorana hemû bide sedema cînosaydkirinê û berdewambûna em tevgera siyasî em berpirsin li ber vê halî em gihanê divê em etiraf bikin em berpirsin ber vê halî de û dîrok rehmê li me nakin em bijin dîrok tê nivîsandin divê em li ser rawestin. بله gelekî spas ez dîsa bên ba hevkarê xwe Abdulbaqî Husêynî mamoste Elbaqî du tişt li vir derketot her du mêvanê me divê Amerîka nehatiye ku dewletekî li wê ji bo Kurda çêke rasta Amerîka ji bo berjewendiyê xwe hatiye lê tu dizanî di dan û standinên siyaseta nav dewleta da nav dewletekî ku sînorê wî diyarkirî be nabêje jêra nabêje wala ji dinyayê re nabêje ku ez hatime vira ku li vir dewletekî din li vir çêkin êca her du hevalê me jî her du mêvanê me jî dibêjin Amerîka wî tiştî nabêje û negotiye jî gelo çawa dibe adudiya bi rastî egem başûr binêrin eger Amerîka li wê ewkekî nekira îro başûr eger em qîma me pê neyê jî wek federal dewletek federal jî li wê tune bû pêşî eva a dudiya ew pirsê ku min ji her du mêvanê xwe kir ji cenabê te jî dikim yani Amerîka heft roj dengê xwe dernexist ya jî ava bû nizam çend sal e li beramber êrişên dewleta Tirkiye tiştekî nabêje lê pêşî piştî heftekî ku li şerê ew ê dest pê kir ji serokê dewleta Amerîka yekser John Biden ku zû tişta nabêje derket Biden derket got tiştê ku Tirkiye dike li dij berjewendiyê me li dij berjewendiyê Rojhilata Navê li dij berjewendiyê dinyayê ava tehlikekê bo me dibe Tirkiye neke divir de me dikare du sê sebeba bêje yek dixwast ku Tirkiye ya jî bûyî awayî xwast Tirkiye ku zêde nêzîkê ewkê Filistîniyan neke ji bo wan zêde xeber nede wana müdafaa neke wada ji ber ku dewletekî di NATO de û bi qewet de û dewletên Ereba jî gotinê wî qebûl dikin ya jî xelka Erebî gotinên Erdogan rûmet dine teref pê didin gelo mebestekî ev bû ya jî bi rastî Amerîkayê dî ji Tirkiye re got bisekine li Rojavayê Kurdistanê nexe بله سپاس کاک میرزا واته برسف ده واته برسف ده براستی اوجی بو خبرت هلوستا ترکیا لهمبری وی شرید نبرا اسرائیل و حماس ده او حرتم خودبینی نزدیک عربه يعني خودبینی نزدیک فلسطینیا هرچند امی ورنوی مجاری لدیسا بێگومان بس لبر او عینی برسفا تاور راست بو ترك جبري رو أمريكا وحمد دولة روجهلات لأوروبا وخل آلي إسرائيل قرتنين دبيجنا مثلا حماس كر مثلا ترور بو دبي أو حماس يعني سينورك جيب داني جا وقوا عم دبيننا أنا يعني تركيا لصار خطية إيران لصار خطية حرجي بدنا بدك فانا بشتوانيا فلسطينيا دكن يب أمريكا ودولة أوروبية نخوشه نوچاوا مثلا تركيا دناتو دي وبا پشتبانيا ترور دك واما ملدجي ترور انو ام هواداريا اسرائيل دكن يعني اف راسته او هالوسطى امريكا دماغو بشتي چند روجا دركتو بشتي شر اسرائيل وحماس لدجي تركيا عيني ابو انه تركيا هذه راوست اسكارم قالك بروبليم اشتر بخلقين توري حقيقته جي ايرو دماغو تركيا وك سياسه
تركيا وەک سیاست وەک عسكر ناگونج سیاستاوێ و عسكرتیاوێ بە پلانên ناتۆ و بە پلانên ئەمریکا لە هەرێمی تجاری ناگونجێ ئەو وێ حەز دکرد دەرباسکردنێک بەژی دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانی ببێ ئەوە 2 ساڵ هەوڵ ددێ لێبەلێ ئەمریکا قبول ناکە وێ فرسەندەکش خوردیت دەما وێ تەقینە ئەنقەرە دیسە زێبەگەرم وێ و کرد بەهانە شخۆرە لێبەلێ تشتێ بالکێش دوێ مەسەلێدێ دوێ دەمێدە ئەمریکا یەکسەر ئەو تەقین شەرمەزار کرد دەولەتی ئەوروپا ئەو تەقین شەرمەزار کرد وەک گۆلەمپا کەسک دان تورکیا ئەنو دەرباز ئانژی لە هەرێما ڕۆژاوای کوردستانی بخ یعنی پلانن هەنن لێبەلێ وەزیرە بەرەوانیە یە ئەمریکا چ بێژێ دبێژین تورکیا ژیرۆ پێوێت چ بکرد لە هەندورێ سووریا دوێ هایە مەژێ هەبێ دوێ پلانێ مە ئەم بە هەفتورە دانوستندنێ بکن بەری گۆ دەرباز بێ بداکۆ ئەو غەڵەتا گۆچێ بۆ گۆ درۆناوە خستن عەردێدە لە هەرێما کوردستانە ڕۆژاوە ئەم مەسەلە دووبارە نەبێ یا دووە هون لە هەواڵێ مەتخن هەواڵێ مەیە گۆ علیکاریا مەتکرد دژی داعش وێ چاخێ ئەوژی چێنابێ یا دواژی یعنی گەلک بەرپرسێن ئەمریکانا گوتن گۆ ئیرۆ ئەوێریشا تورکیا لە هەندێ ڕۆژاوای کوردستان گەلک تشتێن بنگەهین یە ملت خستن خەتەریە خەتن مەترسیە دێ وەکە دیژێ مەسەلە ستاسیۆنێ ئاوێ و کارەبێ هەمی تەقاندن ئەو یعنی ئەو هەرێم هەژار کرد فأوجي نل برجوندين أمريكا وأمريكا دبينه هجر تركيا بفي مثل بردوان بكي يعني روشاوي وهبوناوي لوي هريم يجي العواز دبي جبر حميد دجي وين يعني روسيا دجي ريجيم أسد الدجي هبونا أمريكاي هر وقت دجي إيران جي الهريمي فهنا خوازي وقول بجن تبلهفيا كغزة لوي هريمي جرك تشينه به وجر تركيا طيبت جرك تركيا تشينك بێگومانیت بێژم ینی دەولەتên ڕۆژهەڵاتی جیهانê û ئەمریکا یعنی قبولکردنە ئەو تورکیا di NATO دەبێ ji bes گۆ neçe bi aliyê Rûsya be we li siyasetê wa gelekî dujayetî nav hene heta helwesta Ewropya dibe yani Türkiye ticarî bela hizir neke gotêkev derbasî Ewropa bibe dême gelek newkhevî di navbera siyaseta Türkiye û siyaseta دولة روجاوا الجهان جدان شف بله گلک سپاس میوان ما اگر تشتکی بخوازن لزیده بکن لسروی مجاری هبه برا بیجن اگر نامی درباز بن خالا خواه سیا بله و دیار تشتکی تنه والله متخص از شكاك زهير ببرسم هناك لو تعليق يعني ولو كومنتار للسروي نفسان مثلا عفريني أواكرنا خانيا لعفريني خوسكا تجمر وهنكي زلال بك زهير واخلك يعني نرينا اكتهبوا السروة أواكرنا ومستوطنات عم دبجن أو باجارين جبو خلكين عربي يقول ور نرينا اكتتهبوا دوي مسألة إنه أفخانيتين أواكرين ببيشرو جيد أو خاني ببنيه وی هرمی وجبو من جبو خلکه می عفرینینه آن نرینه دیده جبوی پیشی کو برای زهر برسه بوده جبوی تشتک دنجیه یا دبیجن و ترکیه او خانیه کلوی چید که دخوازه او کسی که آنها فلسطین در روان در تنه دروا دخوازن وانا بینن لوی بجیب کن آدو دیا ji Türkiye bixwe heta niha nêzîkê 2000 kesî birine li wan dere bicî kirine ya jî malbatî birine li wan dere bicî kirine û taybet tê wan jî erebin ku li wê bicî kirine ya jî kesê derûdorê Tirkiyê ne wana bicî kirine belê mamoste kerem kî tamam saeta wa xwe ji pirsê û kesên ku dipirsin ji temaşevanan jî ez wan spas dikim tabiyan tev de dizanin çi qas حرب بونه چه قصه شر بویه یک یعنی جه درد کفه گهارتن دموغرافیه ده تاریخش یعنی دنیا ده مرا بنره چه قصه شر لی چه بونه گشر جهانی نه گشر در حرمه که ده به گشر ارته دولت ده به تم نتایج و گهارتن کی دموغرافی تم حساب ده فأفشل سوريا ده شيء بويا بو 10 سال زيادة طبي بنجاها وجه يعني دندر جفاك سوريا ده يعني وقت سوريا
تشيبويا كدولة سوريا جي وتركيا جي وعراق جي وإيران جي نسر بنجها كي جواكا كي نتاو دولات تشيبون يعني إيرو يعني دولتها نتاوي تشتكي نها ديرو كده يعني عمري ويدس صال 6 صال اف دولتها نتاوي لسر بنجها كي جواكا نتاوي تأتي أفاكرن ليه بلي دو وقتني بشتي شارع جياني يا كمين ده وهالوشاندنا عثمانية إنجليز وفرنسا هاتن في رجالاتنا فين يعني سنور دينان وتشيكرن قوري برجمانتية خود تشيكرن وقوري تشاو لهفدو هاتن فأف دولات نرسل بنجيها كي نتاوي تشيبو جبر فيفا يعني بر ناكوكيد ناف هندر وي جواكي ده أنا يعني جواكا سوريا تدا نتاو هنا تدا أول هنا تدا طائفة هنا فأبناء قشتك قريد أبناء قشتك يعني تشتن بري جواكا نتاوينا وحطانا هاجي بندورة وين لسر شخصي فان كاسين دندرفا ولا تنادا دجين يعني يا كمينة بري يعني بري مثلا نتاوية للجموان وام خيابو يعني يعني 6 صال يعني درب اسبوع تمامي قيد في وريده يعني فجرك اميرو ام بزانبن يعني افا الف بايه الشر انه هو تغيير الديموغرافي تشبه افا نتشتكي يعني نمتوقعه نتشتكي ام نظام نكبه وقتين ام نظام ببه جرك ام سياسات بردن جرك امرن يعني ايجو في مساله نكري حسابي خو جرك سياسات برد هر مال قرن جرك شغله بقلره نكي يعني جبرجو اذا الهمبرفي دسبي كده جرك از خوتشاوا بباريزم جفي مساله خاصه وككردن در سوريا ده ام كردن در سوريا ده يعني نظرا 3 مليون 4 مليون كسه بكردي دندكن اجماروان بس ايجو اصل خو كردن بلكي زيادتري في جارك ودجاراجي يعني لا بل ايرو اف جغرافيا ما بدس مدى مابو چه لهرم عفرينه چه لشمال حلب باكوري حلبه لبابه ومنبجه واندورا چه لرجالاتي فراتي حتاني ديركه وقامشلو ودرنا از كتفجرك كردي سوريمه من چه تداركي خكر جبوي اف مساله يعني قاورتنا ديموغرافي وببا انجام جشار سوريا از قالم جرا چبك وقتنا از بخوت ده بشغلم اجا او بلا مزنا وقتنا ابب دستك جرا انا قد ما يفهم كرن ياك بيجي جمره بيجي والله ما عندنا كردان العفرينه اف شرعيته ضد احتلال تركيا كم منطقه هذا اف قال عفرينه اجمالا وان بتري سرب مليون كرد عفرينه دجين وبلكي نها قشت من نيزيكي حيث حزار بحيث بنجن حيث حزار جيري از في رقمنا يعني شغلي مني وظيفه بو از يعني اسكام اسكاز باش دزانم يعني المهم اموارن يعني وقتني از خلقي عفرينه دكم كان بركي جبوي النبله وزهراء جبوي تغييرات ديموغرافيه النبله وزهراء شي نبي از كردا دبم الوردي دنا عين وقت بلا تغيير الديموغرافي دندر حلب دعفرين شي بي طبعا تغيير الديموغرافي لسرانسري سوريا هي نتيجه شر ايرو رجيم سوريا ناخذ افكاسي غوطه فقرن غوطه خيره جبرقو او نا حاضنات معارضه لنا فناخذ ابنا ورن مصلحتوي ابنا نين ازا ورم عفرينه بكم كانه بويا رمى كردا يعني كردستان تركيا جد دايناكي ازا عفرينه بكم يعني وك هذا بيشي جبوي رزقار كرنا 4 برشة كردستاني وازا دس سلوغانه ندجيده بكم انه
عفرين دقينه بحراسة بي والله از لاوي عفرين ما جبافو كالادا بلكي از حتى جينات ما وراثي جدا در عائله مدى ام الفهر منه لهرا مع عفريننا لهرا مع عنطابنا لمرا كلسنا لألبستاننا لمراشنا القضيه من مروف ما جيل الملاتينا مروف ما اف منطقه سرب تنخو اف یک چندك هاي دندر كردا ده برزنگينه اف جي خو موتكا خو الفي هرميه فهرم عفرين يك جو داري سرانسري في مسألة تبدا فايرونا از ببرسم جوان يعني وان چه تدارك يا خو كربو جبو اف غارتنا ديموغرافي چنه یک گوتن از بکم هر دو هزن ما سیاست دکن چه پایا دبه چه مجلس وطنی به هر دو نلسر بالوان بو اف مثلا ابد ونجرى تداركي كرنا ونجرى حساب كرنا ونجرى يعني انه ام شبك نجرى نكربون ما روجا حجز ازاره هاو ما نري عفرين فالاي كسلنا مي بلكي هنا قال بير دو غوندا دمان ايغو نكاني بوتي كافر در كافر بنس شاس الحزار كرد عفرينه هاتن تهجير كرن برنور او كسن دوي دميدا هن الجروب المدني ودار شيبون جبوي فقرا خلكي نافلوان كرن اردوغاني يا تشكي عجيب يا مرينا نوكي انا مرة شو منطقي تفكر يعني يا دو خازن خدي خو فقرني صار مال ادو خازن بافي خو فقرني صار مالما ادو خازن دي خو فقرني خالتك خو فقرني اذا تشيش ام شرنجي دبي اردوغاني انا خلك ما فقري ور خلك ما فقري ور دبي بلديه هبل تنبه شرنجي بلديه ادوات احتلال يعني تشتن عنا درفي منطقه انسانيتنا طيب شرنجي ايرو بلديه ديار بكر نتو برسته وبلديه قدام للراجو والله ادوات احتلال ما او درر رزقار بيا عفرين ثاني احتلال داقير كرن يعني احتلال بله تدقين خلكي ما يبقى كرن زان بقول احتلال داقير كرن المهم اموال دي سوارن ليه ديسا ملاتما ملاتكي باخو خوفا قريدايه بولاتي خو قريدايه بجام فداي الفقري سر اخو دروجن فقر ده ديك ما هي ازار ده وما هي نيسان ده ما هي ايار ده في حرسه ما هذا بلكي نيزي دسد شهيد حفريني كاتن شهيدا فقري چل بومبا چل کشتنه چل قرتنگه اف ناندوزن تركيا يقول چکدار وان قدر عفريني دانا طبي افزورا قلت سر ملتجي جهاز جيش تركيا وناندوزن وي دندر تركيا ده جبوي خلق فناقري لفر جمد يعني حتى د ميديا ده يعني هات يعني دنر داتن پیشکش کردن یک جبوی ترساندن خلقی گفنه گره سر مسئله يعني تعداي وزوري وتشتد دبل سر كردان عفرينه يدن ما يدنجي او جروب سيفيل جو كارد كرن تخصن فاتشنا جي يعني بشرس بينن بدن رايدار دولتها بدن سفران دولات اوروبي وكذا حطاني دقيقه او كوميتا يونايتد نيشن تشيكريا كوميتا يونايتد نيشن قاند استا وافتشت العفرينه دبن و يعني جرائم حرب ام دبن جنوسايد يعني جرائم حرب يعني تشتغل دقيقه واسته او مثلا او رابورت شنت خواستن دبي ام في رابورت الراجني ام هرن لدريه دولات اخينا وزارات درفاي يا المانيا يا فرنسا رابورت دوليه يونايتد نيشن درخستي اظهر لسر ماسا يعني متحده مجلس امن الروينه والسر ورثت لندن لما خابن يعني ام تكاري جرناكن
ام تيشي جيرا لكن ام بس يعني السري هفتو مزاودات هذكن يعني زيادتري سلفتورا زيادة كاري سباس كك زهير خمناك مع مستر ميرزا زينكي بيبرسش كك طارق ربكم حوالا ما فاطمة برسي برساوي كك طارق دبيجي چما دما گول كردستان سوريا انج روجاواي كردستان دهات خستن جالي تركيا و بعيني وقت دجي اسرائيل غزات خه قالوا غريدانك نابرا وحرد بويارن هي عنا تو وقت سياسة مدار تشاوى شروبتك فرمو بله سلاف جبوتا و مامستا فاطمه یه به از دبینم روشا هریما روشلات ناوین تفده به گریدانه که ایرو بلگی او گریدان اوجه بشکل که هم بجن جزئی به لی هر گریدان اوی هبه ایرو همه بجن ایریشا دولتا ترکیه لسر کردستان سوریه هات اف ایریش ایرو بهز دولتا ترکیه بهز دکه اما بجن دسالات اوی بهز دکه ایرو دولتا ترکیه برو انجام هالبجارتين باجرفانيا شي تكرين 2024 دز بارم ام بين جاليه دي و ام دزانن تفگره حماسه تفگره کی ام بيجن راديكاليس ام بيجن اسلاميه او ام بيجن اعازه خواج او خواج سياسه او پشگیری او اشکره ایران دك يعني از بارم اف اپراسیون هاتی کرین اف کاری هاتی کرین یا تفگره حماسه پیشگیری ایرانی هات کرین ایرو هم دزانن راستا بلگی مسائل کردی ده هر دو دولتین داگیر کرد هر دولتین داگیر کرد تشتین هاو باش خالین هاو باش هنه نابراوده لیل جهنه دا جداهی جهنه نابراوده اما بیجن بون منه ایرو سوریه ده هبونا اما بيجن چکدارن هوزن عربي بس ان چکدارن ام بيجن ناوي جيش الفاطمية بسير ايراني ول هرما ديرا زوري حتى بيجي سينوري ام بيجن اردني اف سينورانا هيزا سرب ايران دويد ده اماده بونا وهي وحاضر بهز جلور وجودا وهي اف آلیه دی از بارم اف گریدا اف اپراسیون حماس و به صدما ایرو 2 میلیون نشتاجیه وین رون اما بيجي نشتاجیین خلکن غزه هنن سکانن و 2 میلیون کسین از بارم اف اپراسیون و به کوشکرین و تراده که منابره چی کشتنا کسین سیویل جی بجا باجا و خلک سیویل و بده از بارم اف هرما بناوی غزه یا ضف غزه و به بالکرنش چکدارن حماسه و به بالکرنش خلک حماسه يعني جا اف از بجم گریدانه که دماده گلک بویر هفته و گریدانه بر ایرو گلک جبهات نابا کردن و ایرو اسرائیل بلگی بشکل کی نه شیواکی نه به راستا خو ایریشال سر میبیجن اوا کلیجا لشکری یا الحمسه هات کردن هرچند رجیم او تاوانبار کرد انه اف ایریش هاتی جالی اسرائیل و اسرائیل تا نها بلگی بشکل کی راستا خو استوا خونه دا خویا کردن لی اف بویر حمود دو خویا کردن بویرانا حمود دو و گریدانا ربطه کوی هیا بجاد ام دبین جبر روشلات ناوین تبدأ هم عالیه جیوپولیتیک دو و گریدا و استراتیجیات تاجی اف دولتنا اون وقبونا یاریزان گوراپانا سیاسی بده چه دولتا ترکیه چه دولتا هم بجن ایران یا اسرائیل حد سوریا رجیمه هیزن بسر وابنن جروبا بيجن إيرو أما بيجن حزب الله يعني إيرو ترسك إسرائيل ها حزب الله جي بداخل السر بيخاطر إيرو دبخ إذن حزب الله جي داخل السر
او برسك معي كك طارق برسا داوي جرك دوي واري دبه امي سربي باشر باخر سپاس گلکی كك ميرزات كارب برسي خبر دوامك سپاس گلکی طارق دنگه تاگرتی كك ميرزا بله گلک سپاس بو هر دو میوانی مجی و شیروی وانجی و حوالن تماشاوان ما کو پرسی خوانجی پیشکش دکن و دیتنی خوانجی دنویسینس جنهاوات جاریتن هم سپاسیا وان دکن بله هم در بازی خالا خواه سسیا ببن در خالا ما سسیا دا درباره ایریشن ترکیه هلوستا خلکن ما روجاوا و پرچندن بشندن کردستانی و هر وها هلوستا خلق من للدياسبورا تايبت لأوروبا تشبو أمل سروان باخفن أم دزانه كل دوي دمي دا هنا كي خلق من رجاوي كردستان دركتن بوي تنبونو بوي ترسيو بوي جيجور وهم بومبات ترقيا وهم جيرجي خلق خوا بيشاندان ذكر دركت أو كي كولانا لبرامبر وي أجر أم بفکرن که پارتی ما سیاسی چه هلوستانین چه کرن چه لنوالات چه لدروی والات امن هال سروی باخن و دیس از بین با میوانی خود برای ظهر و کسی که کج درو و تماشای وان تشتاد که و بخواجی کسی که چالکوانین سویله دکاره بلکی باشتر هنا کی تشتاب ببینه جبویی پیشی جوید پرسم مامستا خلق ما چه هلوستانی هم لناولات روجاوای کردستانی دیسال پارچین دن ای کردستانی برانبر ویشی کن دبینی ایرول دیاربکر دروجل دیاربکرش بو فلسطینی به هزاران کس درکتنه کولانا لی جبو روجاوای کردستانی که ترکیه لیدا آوا سروان بری کسی که دنگی خواه نکرد و هر وها پارتی و رخصتن ما روجاوای کردستان جی چه دکاریانا بکن و چه کرن چه نکرن بله کرم کن والله وقتني تفجر نج الكا استيه قلبه ورتاوي وقلده دوربونك شده بله يعني إيرو خلك ما برسيفا وي فقير دمال خود الدن عليه برانيخو دورتا خو يعني دورتا خو ونفس خدا يعني خمجينية دكشينه سر روشه لشخوجي بيشاره عليك دن از دبينم يعني تشل قامشو تشل حسكه تشل دردن يعني كولانا دنشن او كولانا او ميتينجن حكمة بعث تبيرامن وقتنا من وظيفة دابون جمالة تقول 7 ساعات نه ونقش دا كيف ساعة سعد الله تفقد لورا ويجوا نايه و يعني أول جزاء وهاي فقيرة ماجي لور كرده ماجي لور بوير عندنا دا كيفن جيبوي راكرنا تشيك العزلة تشيه بيركري كنا بونا تشيه فقيرية بله جبوي سروك أبو بتنا خوانا مينه بتنهاية جبوي نظام كداري وكداري لعين وقت جي أو كسر دمشن يعني جهشوي دركتية جفاكوي أو جفاكا اللي دجي المسألة السرنسري يعني إيرو كرد لسوريا يعني صالة دحزر ودهان ويازدان يعني جفاكا كردي حرق شو خورد بتأثير ده بدندر باجارة ده يعني مثلا عفرين وحلب يعني تأثير عفرين ده حلب ده بر خورد مش تبغى أصلا كي يعني بر بلند يعني ده عليه ايكونومي ده عليه مسؤولية الدولة ده عليه جوتارية ده عليه يعني حرتش ده يعني حرتش ده
تبتشا يعني حلبي يعني سدي بيس باجار حلبي خلك ما يعفرين يبون لهرو نما كات طبي شوفينات وعنصريات في تشنا دبينه وجرى بلانا ديدنه وسرد الشغله انا قش باركرنا كردان سوريا دسبيكا وجه حلب دركات دشفا ده حزر وسيزداده وقتني طاغى الشيخ مقصود واشرفيه وواندورا كاتن دستي معارضه وهفالي ماجي البيد الوربون يقول برندان جبر وانتاغي كرده يقول ابدا تسليم واستلام يعني ما بس اوبوزيسيون يقول برندان علي بيدي نا بيد جبرنا دودين يعني باريزيا ما يعني طاغين كردان نكر ابدا بله. امتدبون يعني مشاهد عيانا يعني امتدبون سبب سي ازاره جيا كايل فرد من مشفى بالرسد ميدانك يمزل ورحيا جي ساعة الدوا بالسياسية بشاف ده حتى ساعة شهر بنجاب برد السيسبي حتى ساعة شاش حفتا 9 مليون كرد جي باجار حلبة داركت جيشت عفريني وجيشت كوبانيا 9 مليون يكمين بلكي يعني قشبار كرنا خلقه الشر سوريا ده يعني جرانتد ديكش 9 مليون انسان دركفه او بو ويا مثلا رجع حجدي ازار حفدي ازار حجدي ازار العفريني هذا مثلا قل برشافي مبون قل برشافي تفكره مبون برشافي سياسة مداري مبون برشافي روشنبيري مبون يعني يا نديتين يا جي نزاني بون بهفت فقريب اگر يا اول بلايا اگر يادم بلا مستره امورا يعني دفع مسألة جواب خلق تجاب خونه دي حتى انها برايا ومناهج دي خلق جواب اخو بده مريضا نكرش خلق يخرج جواب اخو بده لسر تركيا يجي لسر شر تركيا يجي لسر شر الرجيم يجي لسر شر معارضه يجي لسر شر يعني امج حرق علي كده يعني لما يعني زور تسرم حرق علي كده ايش تسرم لبس نايل خلق ما يعني برسيفا خو بده سر تعداي يقول لي دبي جبالكم دبن جي اكيد دبن جي اكيد وجهي ده جبده مشغول دبن مشغول ده اوجي حسابي خويا انه يعني ايش كي خدك لاوروبا زاتن نمنو كانت تشتبكن واقرام بكنجي يعني الدج ما فادك يعني ديلا قلت مثلا بالمانيا تم ماشي كدك ديلا تبالي يعني قسمك شاكي قالي المان مش قاليا تبكي او كسبوا بالاليه تجي تدرف ما متعرف دبين في مساله فلسطينيش ما يجي يترند في مساله ده وتنظيمات يدن قشيجي ام ضعيفا نكن نا خلقه بدوستي خوكن ام كانن دجمنش خونه بربكن ساعتها وخش بلي قالك سباس بريز تاريخ وك سياسات مداركي وك بربرسكي بارتي وكي اندامكي بارتي چالاك جنابتا چوات وانتشتا تماش او اشيروفت يعني روجاوای کردستانی وک برز زهیر علی گوت او کسی که درکتنه کولانا یا جو صاد بینه که به داخوازه هنکا درکتنه و چند سلوگانان آویتنه گوتنه و پاشجی زفرنه مال خواه تشتکی که جدل خلقه یا جی به باوریه خلقه که تخوارا دیتبه خواه ارگانیزه کرده خواه برای خستین کرده که درکبه کولانا جراو شاخوان نرازی به نینه دبیجه دبی خنکا جوارا گوتنه درکبه کولانا واناش درکتنه لگلوی مبخوا ج پارتی و ریخستنم تایبت روجاوایی کردستانه انا کسی بیانه کی درخسته بوم ویدید و کدی مش کسی تشتکی نبیست و حول کیوانن
لأوروبا جي تشتكيتنا يعني عم بيجن توان لناف ولات نكاربون تشتكي بكن باشا لأوروبا جي نكاربون بكن خلق تشواب يا شيروفاتك يا جي تشوات كارت تحملها فان تشتبك وسياسة مدار ما جبو فيا تشد بيجن بله ماست براستی اف دو خویاکرین چه قاست تفگرا می باندورک می نگاتیف ما جواگا خواه پرورده ما فشکه هم بیجن هاتیا فرشکرین به سیاستا حزباتی پارتی بون هاتیا فرشکرین اف خلکه امن نمیناک بینن بیرو الباکور کردستان ده پارتی اکوک پارتیا هدفه خود بینه به پرانی آوه کردن رانیا الکرده ایرو پارتی هدف دبینه واه ایریش لسر کردستان سوریه تکرین و بیدنگ مایه اگر تنه جارن دخوینه کی راگاندنه بدجی اوجی کسا کی اند دو لی رای دارین و جماورین خلکین هدف بیدنگ ما یول باکور کردستان ده اگر زیده 25 میلیون کس ایرو بیدنگ مایه اف انجام چما بیدنگ مایه و تا او هزر نتاویل باکور کردستان ده با پارتین سیاسی او هزر نتاوی نچاندیه نواب او انتماع اما بیجن او انتماع نتاوی نه حتی چاندن ده او نوا خلق مدل باکور کردستان ده جبو با پارچه دی کردستانه یعنی ام بین زمان وقتانی ایرو داخویانه کشبو خلق فلسطین تکرین لیش بو خلق روجاوای کردستان یا کردستان سوریه بیدنگ مایه واتا ام دگینه وی واتی سیاست PKK پیاده ام بیجن هدف او سیاست تونک بیدنگ کرینه خلق مال باکور کردستان دش بو پرسکری که با پارچه دی کردستان ده یا یک دو ام بین خلق مای لکردستان سوریه ده خلق هجاره خلق بلنگازه خلق نما خلق ام بیجن خلق جیان خوی روزانه دیگری خلق نیکارن بجی خوی جیان پیدا بکد ایرو افری ببریه ها روزانه بریارن چاو دیده بریارن برسیکرین خلق دیدن بریار تونکرین خلق دیدن اف یعنی اف بریارن دیکفن سیاست خدمت سیاست دشمنی گله کردستان سوریه ده خلق ایرو ویل ما سوتمانیه بگره یا خلق بچن برفانی البر توپ و تیاره بکه یا البر درونا بکه اف خالانه حمی ام بیجن باندوراوی بشکل کی نرینی لسر جواکه هیا ام بین خالا دی ام بیجن خالا یا هری دی جالیه باشور کردستان نمونه باشور کردستان برز تاریخ پیشیا بچی باشور کردستان است خازم بپرسم جدر و ریوبریا خسر نزدیک 15-20 پارتی 20-25 پارتی و رخصتنین مدن جیل روجاوای کردستانی هنه ما تو دنگک جوانجی نبیست ما بستت ریوبریا خسر و پارتین سروی ده نه اول برانبری وان انا کسو پارتین دن جه داخل پارتین انا کسی ایرو اوجی گهای وی آستی جبر ایرو انا کسی ده اما بیشن انا کسی ده کوالاسیون سوریه ده کوالاسیون سوریه ایرو ترکیه رونشتیه او بریار اوی هاتیا اما بیشن جدستی و هاتی درخستن بریار اوی و تایبت پارتیک تنه چند اما بیشن پارتیک نوا انجمانه ده او جه بریارا ده او بریارا وجه هاتیه دورخستن بریار نه بریارا ویه اف باندوراوی ها اف پارتی نه کسی هگه داخوینه که وجه تشتکی سفکش بود جه رایا گشتی همه بیجن وگوا بدنگ بکه او هلوستا پارتین شخوا پارتین ریوبریه یک جار بدنگن او جی ین در و انا کسی بله از این میناک بینم پارتی وقت شپل آزادی کردستانی یک پارتین جدروی انا کسی جدروی ریوبریا خود سره ما داخواست کرد بلی چند روزه لحولیره مگوام چند داخواست پارتین انا کسی و پارتین جدروی ویژه کرد مگو ورامه جوینه کی ما داخواست کم جوینه کی کرد جبو امکان چی کارن بکن
جبو به پرسکره که باور که تنسه ام 4 پارتیا مکاری ام هف بجبن او جی ما نکاری ام تو چالاکیا بکن جه داخل یعنی او ری ندان ما ام چالاکی نبکن جبو به پرسکره که اوش خو پارتیم سر بانه کسی و برسی و مجی ندان یعنی نه هاتن مگو هون بکن چالاکی نبکن دنگی خواب دن خویا کنی ام بین پشگیری او بکن آوازی نکره گو تو بریار امانین ام تو چالاکیا بو به حاله بکن بریار جماعت نه یعنی وگو ام دبینه از تشتا دبینه مل سر آستا اروپا جی بدنگی که اف بدنگی خویا سنتراله یعنی سنتراله بدنگی هیا چل روجاوای کردستان سوریه چل باشور ده یا بجل باکور ده یا سر آستا اروپا اف بدنگی هاجی صدمه پرن دیسا جی ام بیجن تنه شپل آزادی یا او چند دو سه پارتیم دیجی آواجی خواستن چالاکینا بکه پروتست بکن و ایریشه او جیره لیته گرتن و نهله تو چالاکی آجی بکه ما مستا لسر آستا اروپا از وگو از تیبینه دکم یعنی حتی اف کسین می روشنبیر اف کسین سر بخوشی خویایاتی روژ زلال دی بجمره او جی بن باندورا و وان پارتین سیاسی ده یعنی او نکاری ده هیدی او جی داکه بن کولانا و بریارا خوب بدن و همه بجن هلوستا خوب بدن خویا کرن اف جی یا هری نخوش اف تو کسی که سر بخوبید بن باندورا پارتین سیاسی ده بدن کرن بله گلکی سپاس اگر تمام با از اینا بچم با ما مستعل باقی در ودا باشتر دبینه یعنی زیده علاقه ویجی پیه از همان پرسش پرس عبدالباقی بپرسم لولات یعنی تایبت روجاوای کردستانه تعریفه کی چه بو که اوانه که درکتن کولانا اواناجی بداخوازا هنکا درکتن که خلقی را در برا بیجن ولا بنیرا ام لدجوینه و خلق بیا قبول ناکه و فلان و بیوان جنابت یک خلقی لروجاوای کردستانه چواد بینه جالی کی و باندورا دولت دربه هیا ترکیه هیا و دترسو نظام چه جالی کی واجی باندورا ریوبریا قصر هیا و کسی اندنجی پارتی و ریخستن اندنجی مخابن لوی نکارن تف بگرن و خلق جی بگشتی لوی تشتکی که مرب بر بچاب ببینه که کارین در کمنه کولانا داخوازی خواشی بکن مویجی ندید لی تایبت لأوروپا جی موی تشتی ندید تمام باشور کردستان روجهلات کردستان یا جی لباکور کردستان بلکی جی مسئله هنکی دورن لی تایبت پارتی من روجاوای کردستان و لناو ولات و لدروای ولات دوی وارده ما تو تشتکی وانا ندید بر بچاق بدیتنات سببی چیه؟ بگمان وگوته گود باندورا ریوبریا خوصل سر ملت کرد روجاوا گلک هیه ایرو کست کار خو بلوینه الا دبن هیزا واده یعنی زي بینم بیرا و لقامشلو دخو پیشاندان چه بون یک لقامشلو چه بو سوتی عبدالله اوجلان راشتینه و آزادیش بوی خوستن و گل آپوچیا تنگ دبه ناوی کردستان جهل دن دبه آزادیش بو کردستان جه اف دهندر قامشلو چه بو وکی ده خو پیشاندان دی چه بو لپیشیا باسکا امریکی یعنی جهه لشکری امریکی لور سوتی عبدالله اوجلان هیشتر نبو بس انه چما هون و درونا تركيا خستيه داغونيزيكي وبونه بس ايرو درونا تركا مكافو يكون كرنهم بيدنگ مانه يعني اف مثلا دوليه غرمبيجن انجي دروي لسر امريكا نامشه يعني امريكا زانه اف ريبريا خسر چنديگري داي بپككيوه ومثلا ريشي جو تركيا در برد سر جاواي كردستان مثلا حمي پككيه یا دو مثلا هالوستجي يعني خلق ميل ور يسفيل يجو بسرف انجمن الاجتماعي كردي بجمان يعني جرك واجه الوستك بدانا بكيماني استاسيون افي هاتي تقاندن استاسيون كهرباء كنا ماي بترول هاتي شوتاندن عايشه ما جنبيجن لشكري
بيديت نبل لبل تشتكي بنجها روجانا يعني جبوجي خراب وقرك وجه الوسط بدانا ليه مخابن خويا نظام من جمعنا اجتماعي كردي ناوا جماوري خدانا خسن ناجي طرصاي كا يعني او مثلا بتقر الهندريوا ليه بل درباري ما يعني اكيد نفسنا بمثلا نفسكاراجي ام وقت يكيتيا قشتياني بسكارو روجا كردستان سوريا كردستان روجافا ما بيانك درخست وما بوسترك بالزمان انجليزي درخست بيانك وما درخست ما اريشا تركيا لسر روجافا كردستان شرمزار كر وما بانك لسازين سيفيل لهمي جهان كر ما بيان بالزمان انجليزي وما بالجوار بلا فكر كوفي مثلا تركيا اريشي خوا كيم بكر لسر في مساله او بنجهن تشتن بنجهينج بو ملتي كرد وخلكن سيفيل يعني جرك وا تعديل وانك اگر تعديل اگر بيجن لهسدي بك لبايدي بك او مسالك لشكريه لبل الملت كرد جرك نيكرن اف الوسطى ما هبو بيجو من الوسطى انسان ديجي يا جهاني ابو بري انا ماني زمان او بربرسا يا امريكي غونافي و ناديانا تشو نافي نادينا مانيزا يعني براسي الوسطى قال لك باش قوت دماغو او لقامش لوبو او ريش ديت جو تركيا تشتكي جينوسايد جو ملتي في هريمه وقال لك مساله سيفيل يعني برب شعب السنه وحتى دوزا دولتنا بنتويكر جو بشتوانيا ملتي كرد وبناف ملتي كرد لهندري ولات دوي بيكرن مسالاش دربي ولات يعني براسي يرو يعني ملتي ما كرد روجافا بو يدبش تبفينبي بشك بالي انجمني في ولدجي سياسه ريبريا خسره وآلیک چی هایی برای خساره اگر بیشتر آپوچینه یا باکرون و آپوچیه یعنی از بیشتر خپشاندن که اصل چی بود لول بازار ما گذلیم لوصل چی بود از شو بگو ذهن کی ازش بجدار بیم یعنی بجبرانی اگه برو جواب براستی دما قومدید جماعت کندک بو صورت هری مزنی عبدالله اوجلان بو سالوگان نواد به آزادیش با اوجلان آزادی با کردستان ناج با ایریشن ترکیه لدیجی روجاوا يعني إيريش تركيا لديجي روجافا أو نمرة سوسيابو إيروت دركتيج بو إيريش لديجي يعني ويش دمي مسألة أفكيشة هنيكي ولو برآبيتي تكن يكا النرويجي كيلا كامل بقولش بوش دركتين مقولة جنا ما تعمل بوش دركتين يعني هم دركتين إجبر إيريش تركيا إيرول روجافا كردستان دركبه يقول ما صوت عبد الله وجران شركة مقول كار جواب برسه أو مسألة هوالي وين أو قريبين أو تخازن ده حمي بوير المدى حمي بوبلات المدى ايش وازار المدى صوت عبد الله وجران تاخذنا بمساله ده مجبر فيها وي مساله برابيتي ده وبهالوسط وقم قد جماوري برانيه جماوري خلك ميرو جافا في الوسط جبر حرتم تعدا قول ملتي كرتي جبن سري واكساي جبن سري سياستها تشوت ياري ببريا خسره ليه كارن بيجي يعني مثلا براسيجي انت تشتكنا كر جبني بنانا اخوي مري ليرو بريا خسر كاركي دكه دبيجن كاركي دكه حمي دوكومنت دانهاف وجليكي للدولة تركيا بكل بيشا دولة النابلتوي المتحدة يونايتد نيشن دريات أمريكانا نظام هوالي ما الدكتور محمود عباس أني بو زمان تشتكي كاركي تيكرن وهجر هات وكوميتك جي دولة النابلتوي هات شار سركرن عن جهات آفاكرن وشان دن ربابريا خسر عن شان دن هريما كردستان روجافا بيش أخير يعني أوجي دبه براسي ربابريا خسر ربابريا واللي في هريمية يعني وقت شكي ودين ناسين أجر براسي أتشبه ليه بله دبيجن يعني أخوال دانك جواي جوفي كاري دكان جبو أبيريشة قول سر روجافا كردستان شيء بله بله نيف ساعات ما مايا ودو حب مجاري ما مانا ام دربازی مجاره خوی چارا ببن بله گیر پترسن بر پرس نوینری یکتی ملتا کو جبو اوی لسوریه تخازه با آواکی دستوره کی جبو سوریه در بخه بگشتی که هرکس پی قایل به حتی انها حشت حب کمبونا کریه دوان حشت حب کمبونا دا مخابر نگشتی تو انجامه کی لی وان دمی های داویه دیسا درکتیه و تام دوید دمی های که شر و گرمایی و اوشی هبه هیه
برای خدا لسوریه برپرسن سوریه را هفتی تنات که و بلکه درو دوره دناجی از وین زانم لتخوازه جوینه نهمین دستوری لدار بخه اما بپرسن گلو گیشتیه چه انجامی یا چه انجامه که جه درخستیه و گلو های میوان مجه هیا که ده کنگ اف جوین چه ببه میوان ما طارق جه درکت کتیه از همه یکسر بچم با میوان خواه برز زهیر علی گلو هایاوی جه هیا و گر پیترسن دوید دمه های گرم دا که دنیا روژلات و ناویل ناوهف کتیه به جوینه که وسط دستوری تکارت شتکی بکن والله يعني نبس في جيفينا شويجي تش نكاني بكره ونا في جيفينا كانت تشكي بك ونا جيفينا وارجي كانت تشكي بك سبب يعني إيرو الدنيا ده شر شيء دبن بشتوي لهفرو دنن جبوي حركس قزنجة خوش الشر بستينه ده مثلا سوريا ده اف كسن كو قزنجة خودن درسيو خزن بستينه بيش تستاندنا جو تركيا جو إيران جو روسيا جو أمريكا جو إسرائيل كيا يعني قزنج خواستندنه وكاس ناخذه في قزنجنا نكم من قول هي فجبر بما مصلحتها تكسي تنيا مثلا سوريا شهر سر بده او قصة بله باشه گلی سپاس و برای تاریخ هات دیسا از جویجی پرسم جناب واجی دزانه که گر پترسن نوینری یکتیا نتوی که دخوازن دستوره که جبو سوریه چه بکن که همی پیکاتین سوریه تیدا خواه ببینن و دولت در واجی پی راضی بن چند جارا حل دایا 8 جار جویه تی گوتن و آنها جید خوازه جوینا نهمین چه بکن لدوی گرمی های که روژلاتا ناوین ناو هف دایا که ناو هف کتیه هر کسی که هست بخواه در کشکه ده هست بخواه در تخواه پیش لگور حساب آخواه گر پترسن جید خوازه اوین سوریه را بر پرسن سوریه را هف دیتناند که اونها جید خوازه جوینه کیوسا پیک بینه گلو اون چد بیجن دوی گرمیه ها دا گر پترسن تکاره تشتکی بکه یا نر یا جید تکاره جوینه کی جوینا نهمین با دستوری بریک بخه نيرين عمدا غير بدرسون تنها سركفتي نبوة وقو أركي خوي بيضرب يعني غير بدرسون أف أمبين خولا نهي يا هولد دي جبينا نهي تشي بكش بو غير نهي تشي بكش بو دستورة كوميتا دستورة حتى نهو سركفتي نبوة از باور مرجم إيرو أما بيجن بلکن بهز دسته ده هنر رژیم نما پابندبونا او تعهداتش بو جواکن دولتی دا رژیم نما پابند البوا او پیمانا یک جه رژیم ایرو ام بجن بلکن بهز دسته ده هنر اف رژیم چند هول ده اف جوین چه ده به جوین ناف دولتی هر بن راوستاندن يعني رجيم عمري خود ريج ديكي رجيم هر جاره كي برسكريك الجهه كي تشيب كيش بو اف اما بيجن مثلا كوميتا دستوري كاري خو بي نراب يعني از باورم غير بدرسون حتى هاجي ليا هري بلقي جه بالكيشه اف دولتين زول هيس اف دولتين خود وكي امريكا ويسا برشتيا بي با جبينات كي او بشاري ام بجن گوشاره کی سر رژیم ناکل جبر رژیم تم ده هر تم ده باته بشدار ده ببا جبینا ده تشتین لاوکی دین زمان مثلا دائما بافته مجاري خود جهور يعني تد بجامع يريش ام لازمه داونستاندن لسر ام بيجن لسر نهشتنا تيروري بكن يعني بونمونه باشه پرسکریک نه مثلا پرسکریکان تیروریان پرسکریکا سیادان اجتماعی سوریه پرسکریکا
خلقی سووریا دژی رژیم راوەستا رژیم چەند هەولێ خوددا ئەمە بژین تەنێ بەس هەندێک داوستاندن لەسەر خاڵن بنگەهی یە دستورە هاتکردن ئەو ژە ڕێکەفتن سەرچێنە بوو باشە هەر خاڵێکی هەگەرم بژین خاڵێک خاڵێ دستورێ ئەگەر هەرێک ژوا 5 ساڵە بدۆمینێ واتە حتا بگێ دستورێکی دامی هەگەر بریارێکی ناودەوڵەتی نەبێ لەسەر جێبەجێکردنا بێ ڕێکەفتنی یا ئلزام بکرد رژێمە یا لایەنێ ئۆپۆزیسیۆنە لەسەر با ڕێکەفتنا ئەس باوەرم وێ نەگەت و بریارە ئەv تەنێ بەس درێژکردنا عەمرە تەنێ ئەمێ بژین وەختی خۆ درێژ دەکێ و بێ ئەنجامە وێ حتانها ئەم بژن زیرۆ ئەنجامە سفر ئەنجامە وێ سەرکەفتی نەبێژێ هەگەر بێ ئاوای بچیان دەرباس ببێ گیر بدەسون تانها نەسەرکەفتیە ئەرکی خۆت بله gelek spas mamosta Albaqî kurtî dîtinê te jî li ser viya bigirim yani ger Peterson rasta heşt heb civîna çêkir duan civîna da çi bi dest xist çi bi dest nexist ciyê nîqaşê ye lê anha divî germiya hada divî germiya rojhilata navîn da ku me got herkes şahê xwe hespê xwe dide pêş ku şahê mat bike lê dîsa jî ger Peterson derketiye divî demî de bi hinek dera rehevdîtina dike û dixwaze civîna nehemîn pêk bixe ger Peterson viya nabîne vî germaya rojhilatan û dê bikar be tiştekî ji vî civînî derbixe. بله سپاس کاک میرزا دنگت خود بوداوی جه افگرا پیترشون او باورم گفن آنجی هنکی زوره لروسیا دکه حتی نرینه کوی هیه دبیجه ام نما با روسیا دکن ایرو رو ام واجبینه خودیسا وگرن جنیفه امل جنیفه دارخن داکو حردو بشن رژیمه و بشن اپوزیسیونه بالهبدو بجوین و کاربن چاره سرد کننک سیاسی دبن بندا دو پنجی چار هر سری او بگمان اجبر خوف وی کاری ناکه او کارکه باورم امریکا و دحفینه دولتین اوروپی و دحفینن نجبو او اجبر آنه روسیا هنکی خود لبین نوی مثلا غزه و پشتبانیا فلسطینیا دکه ناف دکه باناده او تخوازن حتی وی مسئله جی ندینه و گفیله بکن دوی آلیه دیده لی بلی و گیر پترشون نبسر کفتی بیش بر مثلا ندیسان وگرن جنیفه وقت فيتو يا روسا لسر جنيف هي جبر سويسرا بلايا نبو دي شرط نبرا اوكرانيا وروسيا ده فجبر بيها قبول نكرن وجهستن باجاركي عمان اللي جرجو مسقط ولاتي مسقط جيجو نائب قبول ناكن جبر جيما سوري حطايرو تشتي كوملا عربي جي خوستي بيكنانيه جبر بيها قبول ناكن مسقط شي ببه سي دولتين دي عرب خدام بر او جي دودليبون حتى انا دبيجن داوي بلكي قاهره القول قاهره تشيبو بايتخت مصري كارل ورشي ببي جبر اوبوزيسيون جي رازي ودولت ام بيجي ريجيم سوري جي رازي لبلي غير بيترشون بجرمي دربه مثلا دبنا ازيفي جاري لجنيفي جيبكم وكسك جوا دولتين يجو بري وقت باراستن بوج بجبيناره روسيا وتركيا وايران دبي حاضر نبد كسي حاضر وخديه مثلا حاضر بالريجيم بكوميتا ريجيمي وكوميتا اوبوزيسيون حاضر وخلاص بمساله نحو جاينا روسيا درباسي ونا تركيا ونا ايران يعني اف هالوستك جيجير بيترشن هالوستك قال لك بتنده هاجت بيك هات تشتكي قال لك بالكيش به ازي بس ديتو شتانن ركك ميرزا زي فيج بينم زمان خوش كامل فير جوهر قال لك تشكي خوش قلت ابو جوهر مامو قلت ابو مساله خو بيشاندان لاوروبا تشما تشينا بين ويروم دوين فدراسيون مزين هنن روندا سند نافشيا روندا كردستاني اجدر في ولات هي تهل وسندا ديا كردها بتهل وسندا يعني براسي خبر اوي انه اگر بويرك وها بفيرنجي بش كردستان تي ويران كرين وتهل وس جوا فدراسيون انها دان ديمك يعني وقول بجن برسك مزنه وكو تي سمبولا يا برسيه انه شو ما فكس نهات خو پیشاندان لور دیجی خورتک هی نظام خو بیرز دکه نبی محمد حسین جبر خویای گوتارا گوم دو بیجن و رخنال پککه دکن و
و برياري وايد شوت للريبه بريا خسر دكن او بي نخوشه فخبراج مرد او جي نزعل يعني اگر الرئيس قرتن جمعي هبانا قرك بولو نكرنا قرك او جي رخني بك بيجون نراز بيجن كسياسه اذى لمخابن بندا تحصل $100 تكون خفروتي يعني جي مخابنيه غونساني ولو هذا سياسه مدار بقرك مرينا بله ما اما خالد داویه گرنگه لی هر یک جمع 3 دقیقه دبیم باختن وكيدن وقت متنا شر حماس وإسرائيل باندوراوي لسر هرمه وروجاواي كردستان هرچند مدوي برنامه خدا گلکی باسا وی شرکت لديار باندورا كيوي لسر روجاواي كردستان بگشتی لسر روجلاتا ناوین هيا دکاره به سبب کی روجلاتا ناوین جنوب ورد زاین کرن دکاره به سبب کی روجلاتا ناوین زیادتر تک بچه ده اوکی خدا بمینه از ویا ایدی جواد پرسم برز دیساتیم با ماموستا زهیر علی 3 دقیقه هر یک جوه هیا جبوید نفس 3 دقیقه اگه بکار بی لگور بی اوکی برسوکی بدی باشد والله ناكوكي دروشه ده يعني برد دوج بيننا يعني تشد ندر حر دولتك درجات نافين ده چه تمامية رجالات نافين بله سرفيج في مسألة تكسي كانه مسألة يعني صافي بك جخرة أو يعني تنية جبر فيها از بينهم مسألة بردام به اف مثلا حماس يعني خلقك وقت خلقن بريفه يعني چند چونه نه و چراسریا روجالات نافین و گلی روجالات نافین وره و نجی تک چونه دی لبله اگر ام کرد بزنه چاوا فیده جوان نکوکیا ببینن او باشه لی وقتی ام ببین طرفك يا انضامك ده حرس الثوري ده ياجي انضامك لجم أنقرة يا انضامك الجم ولات يعني في مسألة دبي أم زانم تشاورنا كوكيجبني لا مسألة ماشي هنا كي تقدر تشتكي قلسبونك برايا جيك ما خد دياري دنيا نكري أم تفجرك رزقاري خازي نتوينا جبر فيفا ام ما خد دياري خلق سياسات خد دياري كريه انه ام حريك يعني تمثيلجيه ملاتك نتوكي بندست دندر دولت كده جوان دولته رجع بس شر جياني ددوا ام سياستها ما كردا سروي اساسي سروي بنگاه ما بارتي افاكرن نا اني رزقاري خارج ما افاكرن هات اثبات كرن يعني ايرو ام دبي يعني ام فقرن يعني ام يعني وك عرب دين نفاق نكن يعني ام يعني سياسات اخو للدنيا تشتكي دبيجن وش قال خرب رنجك يدن دبيجن بله افنا حردو جيل همبر عبد افنا حردو جيل هبدا كفن جبر في وك مغو اگر ام كان بن تنسيقك نلاف افدودا تشي بكن جوان ناكوكي فيده ببينن امبر لين ناكوكي رجالاتنا في خلاص نابن ياكنو كان حساب دن لغو بك مساله داخلنا او سركفه و اف شرع حماس خلقك دار باسمو باش كان سال دن وخلقك دن وري واهل مجر ام درن بله گلکی سپاس ام بین با برز طارق برز طارق تو جناب تو چت بیجه یعنی اب حلقه دکاره به سبب کی کردجی يعني جنوبا رجلاتا ناوي جنوبا ورا ديزاين كرن وكرجي تدا سودي بقرا بنيرينا من يعني دو برسكريك يو رجلاتا ناوين ده هنا هردو برسكريك ديتنا وشارة سريجر نهادي دي برسكريكا جالي كردا وبرسكريكا جالي فلسطينية طارق دنگه تنكي لو ميكروفون بين هاولو باش بو دنگه تباشر ملت باشا ولا بله قالت باش فرمو
مگود معنی زمان مگود دو پرسکریک روشلاتا ناوین و جیهان نه هات چاره سرکرین یک پرسکریک گله فلسطینیا پرسکریک یا دو پرسکریک گله کرده یعنی جد ام ویژن پرسکریک گله فلسطینی پارێزەرێ وێ هەنن تەفگەرێ وێ هەنن تەفگەرێ ڕزگاری خوازن یعنی ئەم بینن هەگەر منظمە تحریر فلسطین هەیە و 16 فەساڵێن مسلح هەنە چەکدار هەنن و بژر حركة فتح يا شعبية وجبهة ديمقراطية أنا تمسنوناتي قال فلسطين دكيا أجر دقوناخ كي ديروكي دا تفجر حماس أما بيجن مغامرة بجيانا قال فلسطيني بكن لي أزوي بارية دا من أجر حماجي نهي للي برسكريكا قال فلسطيني ببينه و أجر بالشر وشار أثر نبي يعني از دیروکه سلمان دی ام بین پرسکه وگو آلیه کردی یعنی جه داخل ام تم تفگره ما چی بونه و تفگره ناسنامه خواه دایما ناسنامه وی ولاتی بده پرسکره که و دی خویا کرد پرسکره که گله کرد پرسکره که مافی کلتوریه پرسکره که ام نویجنا یعنی هندک مافی سیاسی جهاتی استاندن نه پرسکره که ولاتا کی دهاتی داگیر کردن نبرا چهار دولت ده ویده ده اب پرسکریک هندک جداهی مثلا پرسکریک ما فلسطینی تکرین لی از باورم که فلسطینی و به چهار سری ببین مادم اراده ناف دولتی نینش بو چهار سری همان دم ده پرسکریک گلی کرد جوی تا قناخین بیجی و به چهار سری به بر اراده ناف دولتی خواسته ناف دولتی تونه و ام کرجی يعني تفجير سياسي داخواز ما نا زلالن نا ام بيجن ما في ام تشد خوازن لسوريا دا يا ام تشد خوازن و دولتين داگير كر يا ما في ما چرنگي هاتي نقشادن يعني اف جه لازم امسار واسطن ام بيخن لا استوي حمو بكاتين جواكا كردي وساعتها خوش بله ما مستعد باقي برسكي باواكي دن حتى مثلا كرد للرجلات النافين صافي نبا رجلات النافين كره صافي با بيجومان كرد يعني بلكي نتوا هري مزند جهاني دي حتى يرو نجاي ما في خو اما قام بيجن تشل بنجي مليون كس يعني قرك بس نا كاري يعني يرو لغور برجواندين دولتين زلهيزن يعني او كارن يرو چاره سر كرنا كيشا فلسطينيه بكن بريامه كارن بكن وكارن كيش رجلات نافين دبيجم حتى مثلا كرد بله معناه رجلات نافين دي فلسطين جرو رجلات نافين مثلا تشكي ليه بلز دبيجم في شريحه هناك جو بردوام بك او برفره بانجي ايران در باسي سر خطيبه طبعا او امارات قوتبو بشالاسر قوتبو اگر تدير باسي في شريبه به تتنبه رجيم تدنما ادمينه ليه بلي كاره ايران خو تيكل بكدريا حزب الله ده چند صاروخ با ويجه كاره تركيا لوي مساله اگر قرب وشر لنابرا اسرائيل وحماس قرب بو تركيا كاره قزنج كيبك او درباسي روجلاتي روجاباي كردستاني به و پکه تو نبکه اجبر نتانیاهو چی گفت تشتکی بالکش گفت دروجاوری گو از خریطه و هرمی بگهرم و از گروپ ترور تو نبکم گروپ ترور من بس هاي حماسه تركيا جي كاربي ولا پکه جو گروپ ترور از یوش نبکم يعني در فتکش تركيا راه گر گربو مثلا کار درباسی روجاوای کردستانی به و حميت يخبن دستي اخوان بس خوازم تشتكي بيجم كاك صديق شر نخي تشتكي قال لك بالكيش قلت لو مثلا ما كردا وهالوسط عمد ديجي اللي ديجي في شري عن اللي قال فلسطينيه عن اللي قال اسرائيليه تشتكي بالكيش دي بيجي براستي جما هميه عن تاخستن ام بيشتوانيه اسرائيل بكن ايرو بزلالي وقو كو فلسطيني ما دبينين وقت جمن يعني براستي فالوسط قال لك دجواره فلسطيني براستيجي ايرو لكيشا كردي دنرين انه بلا نكف بيشا كيشا ما جبر فيها وي جمع عاجزن يعني راستيه ليه بلا كردن هن كردن جمع مسلمان ديندارن مثلا او ليدر مساله دبي او جبراي مسلمان انت كونشتن فبالي فلسطينيات بين ليه بلا بيجم غرك همي ما يا كردي يعني غمه ما يا كردي او به كيشا ما يا نتويبه ام كيشا خويا نتوي دين بيشا هميتشتا
مثلا اولی دین علیکی ایرو اسرائیل وقتا پشتوانی امد که تخوازی دولتك منی سرخود صد بخواد چه ببه و پشتوانی اوش بو رفراندومه گرک از ببورین از لعالی اسرائیل بسکنم ما بس هم ابو فرمو که بله يعني شر اسرائيل وحماس البته حماس دو او كي تيروريست مرفت كاره بيجه لدج دو او كي هزكي رخصنا كي تيروريستي كاره لناوي معناه كو اسرائيل بتشل الخلق فلسطيني جي اي بي او مالا خدا وصابك وبتشويجي بكوجه دبي مرفياجي قبولناك شواكو عم قبولناكن تركيا دچه ل آوادانا للزاوية ل اوكي الكتريكا ونظام چه تخام ويجي قبولناكن شوا تخازن شوا عم قبولناكن كو تركيا دچه عفرين داگرد که اموي قبولناكن دبي ام آلية دجي او اسرائيل جي وين ما بس تشتكت دبي ام ويجي قبولناكن شر لدج كسن خلقين بيغانا درستنينا راسنينا بلا كرمتي ما بس متخصص ذات تشتكي بيجم اسكارم بس بيجم هيلا اردوغان بقربان نتنياهو بكيماني نتنياهو دي خلك سفيد خبدن علي بس يك دقيقة مايا يك دقيقة از دخوازم بيجم ام كرد دبي ام نبن طرفدار ناكوكيا رجالات نافي بله بنرين شاركال مديا و بيف تي في ام لفر او بكن ام جاركي دن سباسي هردو ميواني خواتكن و هروها بيسا سباسي ما مستعل باقي تكن و سباسي واد دكن كو او 2 ساعات بمرانا قداريا مدكن برسو و شروفي خوات برنامج الدولة تكن هروها سباسي نوروز خانجي تكن كل بشت اكراني قهرامات دكشينه وحتى از بيجم حتى برنامج دن بمينند خير وخوشيه ده وبخاطري سلام ساعته وقيا خوش سپاس بو ميفينك خلك ماجي فيدك شفير نشتنا مديد بله